ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SKTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯖꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ 8 ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ MHC ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯜꯇꯥꯕꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯦ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ 8 ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯖꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ 14ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 8 ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯈꯨꯖꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞ 15 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯖꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯗꯔ 2,200 ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯕ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 18ꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯂꯤꯜ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯪꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯠꯂꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯞꯁꯤ 3 DI ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ 5ꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅꯁꯨ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯁꯥꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔꯕꯨ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ UMPC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ UMPCꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯍꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Imphal West District Pawbitek Maya Lekaidagi Wakal Mimanadrba Sesam Abdul Kadir Chingnangai Oiba Mongda Asi Bhaksang Ngasi Pankibagi Togdopu Federation of Civil Society Organization Folks Manipurna Akan Mongda Yaninda Bamadi Nungaitaba Pongdorgle Folks Natadorki Baserolamada CH Abdul Kadir Misida Sena Bamui Sing Maralgi Matungina Logi Oiba Sairak President's Rule Gi Legak Asina Piduna Misi Asigi Asumba Wail Fangan Gadabane
awaba nanglaba imungda lenga na matik saba compensation piduna imung manungda mateng pibigedabani loina state asigi mari leinaba machinery singna thogdok asi lumna lawduna mara leiba sing logi oiba cherak pirabadi miyamna penadabadagi haurakpa ihau lakshinba ngamgani Manipur gi luraba tanja asida thogdok asiga mari leinana miyamna sangsiliba khongjang asida lusingba singna communal ge oiba wakhalunda satana ba amadi yegnaba singna khudong saba lawkhidana ba session ba mathau tai yelo ngai dagi khunda minat ulaba aikhoi masal gi marakta wakhal taminaduna state asiga apun mugi saktamda kairaktana ba wafam sing phongdok loidabane haina cherol sida phongdorkli Obitek me lekai dagi wakhal choiraba Abdul Kadir gi mihata senaba mioi sing yumnam huidrom makha lekai dagi mioi khara amadi Arambai Tengol Unit 27 da leiba mioi khara logi matungina police na fakrai thongdok asida senabani haiba Arambai Tengol Unit 27 wangoi da yauramba mioi khara su surrender tawkhrai loidena case asigi procedure lakpada Arambai Tengol na mateng pangani adubu thongdok asina maram orega maitai amadi maitai pangal gi barakta communal gi oiba irang sagatpiganu amadi tahandana basu Honabiyo haina Arambai Tengol Unit 27 gi maikai digi appeal torkle Manipur thaba muthalu haina Maha Regiment ke personnel na thinkiba Gwaltabagi thongdok thigatpagi inquiry committee gi report numit nini gi mamangda langkhalakre haraklei peningai oraktrabadi independent inquiry tawba mathau tarakani haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Fongdorkle ngasi Kokomina thadorki bacherolamada thogdok asiga mari lenena Manipur gi governor na inquiry tawduna asumba thigatkani haina tharakiba matam henkibadagi ngarang Kokomi gi mioi tarun saba timamana inquiry committee gi member ga new secretariat inquiry gi status khangdona ba unaduna wari sanaki inquiry committee gi member na hairiba inquiry gi report loiraduna haukiba jun gi tang tara mari da langkhat kre haina hairaki Hojikti inquiry report adu Manipur gi governor gi office la laikrai langkhat khriwa report asigi sapsaba warul adu miyamda thamoi sengna asumba wafam phongdokadabani loinena sanaba thabak sing paikana bohanabiu karigumba report adu miyamna peningai oidaba thoklabadi hena transparent oiba accountability leigadaba independent inquiry ama amuk tawbagi tangai fadaba lakani governor na semkiba administrative level ge inquiry committee si peningai oide haina akhangai singna hainaraga lakibani Marabaduna Gwaltabi Watoki Inquiry Committee report Yumpa Moduna Togdok Adugi Asumba Wile Laypak Miamda Tambiu Amadi Miamna Kaurang Ngari Beni Haina Serolisida Pongdorkli Paugi Bertan Aten Bebrem Tang Nominasi SKTV News Boom Yang Tadun Review I come from Ukru, a small town in Manipur. While growing up, I didn't always see how my voice could shape decision. But I've learned something important. Every vote counts. And it begins with your name on the electoral roll. If you are turning 18 on or before the 1st of July, it's your time. It's your right. Register to vote. Don't wait to be told. Don't let others decide for you. Wherever you are from, your voice matters. Get registered as a voter and be counted. Count me in. Break Matung the Mayamutara Mokshari Makata Pausing Pizari. Hokiban Mid Karani Asida non Lieutenant Subadagi Imphal More Lambi National Highway number 102 gi Skim Kuldagi More College ki Marakta Labor Mafumda Lambi Kai Hairi. Lambi Kai Basi More Police Station the kilometer Ahum Rom Salaga Labor Mafam Madani. Lambi Kai Kibana Maramurga Satok Sintobada Kudong Tinai Oire Hairi. More Police Station officer in charge Muhammad Salaudin Masayona Mapamaduda Kudong Tiba Toktanaba Nintin and Naksenduna lady. Marilena Department of Matamsana Latuna, Semden Hodrabadi, Lambi Fauna Daba, Yabagi Pibam the Lakpay Hairi. Vixit Varad Skimase, Levagasagi economy, Pakatan Badanatana Lamdamasi the Kundaminary Bakanop Sing Amagamaganumsi Sanana Lemineduna, Sakwat Kongtang, the Mangil Tanapki Pandamsu, Yaurihana, Manipur University give Vice Chancellor Professor and Lokendrina Fongdokray. Manipur University give court holder. College Department Council Manipur University Amade Intellectual Forum of Northeast Manipur Napuna Sindunangasi Nomigoiba Public Lecture on Social Transformation and Vixit Varaki Thorum Fangtoki Thorunga Marilena Professor and Lokentrona Fangtoki Bada
India si malam ge atop leibak singa yengnabada goods and services tax GST karakpage changcha da taruk dasmik ahum leiramba adu hojikti sa da taruk dasmik mapan leiduna GST gi sang asi wangkalagle maroina India si malam ge leibak ataiga manana sakot ke haribadi isa ge sanabi nat amadi society adu hana sakwanam mathau tai kunai sida nupi oibi yauna digital ge lamda ahong bakya laklibasi kudong saba lawri maroina internet season aduna banking tobada nupi singsu sang yamna wangna leiri India si sakot palebak ama oina bohona bada politics khana porakpa yaroi lamdam asida khunda minariba community singna chamana ba wakhalon ga loinana nungsi sanana thabak tawmina ba mathau tai haiki. The development process, socio-economic transformation process, which have been accepted by academics and which have been considered to be important by all across many parts of the world. It is time for us now to re-examine, revisit the validity and the usefulness of using these methodologies of understanding the historical process of socio-economic development, historical development in the case of India, because India essentially is a cultural phenomenon. There are so much of diversity in terms of language, in terms of ethnic group, in terms of geography, but there is a base which is welding all these differences and diversity, and that base is the cultural base. JNU Delhi Convention Center da Delhi Maitai Coordinating Committee na maru oiba thaudang loduna Maitai People's Convention Delhi lisini kunmunga pangthokrai Delhi Maitai Coordinating Committee ki convener Seram Roses na mifam apu oiduna tha asi tarabanga amadi taratruk fawo pangthokiba mifam aduda Assam ge Maitai rights activist Dr. Maimum Santi Kumar na mariksumna Assam ge Maitai singna thengariba awaba kya gi maramda wafam kya thamki Mana haikibada Manipur kandaba yade Manipur leitrabadi malimgi atopa mafam kyada leiriba maitai singe identity leiraroi puarina saki oriba sahi taret khuntakluraba Manipur gi ningthau phambal hanjinbada kasar Assam gi maitai singe soba thaudang lawki Manipur kanbada Assam da tanatana malimda hingliba maitai singe thaudang yamna sauna lei haiki adubu ngasi Assam da hingliba maitai kanglopasi hiram khodimakta sothaduna leirai maramdi sahi yankhai sumna assembly da mihut leiraktabana maram oiraga Manipuri medium school amalgamation MLT force evolution tauba asina chingbada natana atai phangpham thokpa citizen amage franchise ki proportionate share phangnaktri matang sida kumjali sini kuntaruke Assam assembly election da maitai ama MLA chamaga kuntaruke manungda thagana bahonabada Delhi Maitai Coordinating Committee ki mateng mahana neki Niminini satha ki bamifam aduda laukiba maruiba warep singi manungda Assam da kumjali sini kuntarukta malem maitai ama MLA ohena bahona ba amadi Assam Tripura amadi Bangladesh ki maitai singi oiba sakwa thorang paikhan mina ba amadi Manipur amadi malim gi maitai gi saktam nat culture ngana bahona mina ba maitai di yumpham oiba amadi trust ama semduna Delhi da maitai gi oiba yumpham ama leiduna makhal makha gi thorom kya pangthong basin ba haina loki bo warep sing yauri hairi Tuan OTT application sing informeda media Misho TV MFDC amade malang kaitel application sing dagi download tawrga miyam da film sakot halamba saithoklampa gang khutfoma film forum Manipur ge enforcement team ge anti piracy drive ta phagat pangam krai pharba mi sing gi banung dagi lilong dagi avas ko bamana haikibada piracy tawkraba film sing marilena ba mi sing na kaktapiu makata na piracy tawba mi sing adu afafata ge tax akpunama masa masana pujagada bane haiki Amarom da Manipur da film industry sakot hana bahona bada miyam ge sobo thodang lei piracy tawwa film record tawrga yonba telegram da thagatpa YouTube amade Facebook na singbada thadokpa si tawbigenu haina su film forum gi maike gi miyam da appeal tawrli makata na kana gumna film piracy tawba thainerbadi the cinematograph amendment act isini kunum doi gi makha da cherak phangana ba thabak paikhat kani hairi film forum Manipur na fagalaba miyosing adu matung da amok hana tawdana ba war watem laga in manung gi miyosing da sinakrai Aina apps tagi film khara download tawraga atopata saithogure film forum na khangpadagi makoi na ibo kokatpiraga wara watem tawduna wakan tanbire aina saithokiba film singado kanagumba da laibu yauragadi athogu matamna kakhatpiro madu kaktaba taragadi aduda tholakpa afafata dai tapumna asana sana lena
Manipur tholiba ising saw amadi lising ni kunumdogi me ahumdagi thoroliba kuki narco terrorist ki landa awaba tarba singda punsi yai badminton training center na mateng pangduna lagli State national players khak puthokpada natana atai tuan tuan balamda sana thanaba yenba health camp blood donation relief camp ta leiriba singda mateng pangduna miyam ge seba tawduna lagli adang Manipur da thokiba ising sauda ising thumjinduna awaba mayokna duna Kurai haikru makongda hangliba relief camp ta sangjapam lawriba singda amadi akoibida leiba yum singda thangna ising amadi selgi mateng pangkhra haina training centers na thadorokpa cherol man hairi matung tarakpa su leiba ki awana tarakpada punsi badminton training center na mateng pangani hairi RIMS Imphal Dental College ki Department of Pediatric and Preventive Dentistry na sindana ngasi nomgyoiba dental health camp ama Imphal West District ki khurkhul dalaiba Sadar Patel High School relief camp ta pangthokrai ISPPD lisini kunmanga ki makhada outreach activities nanhi Muskan Little Smile gi saruk ama oina ngarang pangthokiba thorom aduda maru oina relief camp ta leiriba angang yauna miyoi marifu marida kanaba fangan ki thorom aduga mari lenena launagan balaina oral health mafung fana toothbrush tawbage technique amasung khutsa hamdokpage tuan tuan ba mawung matau sing demonstration pangthokduna wakhal tahan ki loinana oral health ka mari lenana pamphlet medicine mouthwash t-shirt stationery item sanapur amadi sana thanaba polom kyasu yenthoke hairi Hojimung asi state asida okiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lampel Pataki phangba report ki matung inga state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 19.8 tarung ne aduga khwaidagi ingba gi chang na Celsius degree 19 oiki nungchiti yaw ising manil gi chang na yukta sada marifudra taret amasung nungtildana sada humputar oiki aduga nongchubi gi chang na millimeter 13.2 ani oiki amaromda Meteorological Center Imphal na thadorpa cherol gi matung inga ngasi Ukhrul district ta orange alert lauktopka loina lemhoriba district tara manga makta yellow alert lauktopka loina lakliba tang kun mathoi fawa Manipur gi district pumbada akan mongda khakpa lawu yauna nong suraba yai haina khanghalakli loishalakpada moroi pawchim kana phongbigani Maitaisinga khundaba mafam singa naknana leiba designated camp taret lauktoppada MHM the suspension of operation the labor cookie lalup sing na yana hairi Hiba khangna leraki ba pawi tek me lekai dagi Sesam Abdul Kadir asi bahaksang ina fangle thongdok asiga mari leina nui mapan fagat pangam krai Amasung Waltabi Togoki Sam Kiba Inquiry Committee report Lankalakre Harakle, pending I Urakter Badi independent inquiry Togomatok Tarkane Haina, Koko Mina Fongorokli. Was following the SKTV News Santok Chaba Manipuri Pawmatan Solution Zere, when Premiang Punchita Quadi and Maru by Sadasigi Levak Sigama, the Malangi by Pauching the SKTV News Moving Tadun, Lebu, Pawing Bruce in Bamkanakurum Zere.